Wayezelwe emolini elabantwana ababe-4 kwakulamankazana o-aunt abathathu yena wayelicina thunjana so okuthi ukuthi yena wayengunumber 4 emolini eyayizelwe bengu-4 so abazali basebenza eRio Tinto emveni kwakhona lokho wababisela eZambia so abazali babhubhela eZambia and then ukhulu yena uhlangane lo NLS Zulu umkakhe uGogokithi eKadoma and then basesiba le first born yabo okuthiwa wayengumntwana oyinkazana so asithiya Uchuma Anastasia yayi first born, second born Elita Zulu, and then kwasokusiba labanye abantwana abangu9 icinwa thunjana uRice okhona uMartin so M17 waqala ukusebenza eKadoma eRio. And then wasesuka lapho wasesiya eRusape, and then from Rusape wase move on to Blanket okuthi kwakungu-1964. So he was one of the first workers abaqala ukusebenza ngaphi eBlanket, one of the first workers ukuthi ngo-1964. And then waseva iBlanket mine okweminyaka engu-34 wase retire. Ngale Blanket mine wayengu gang leader ole mine blasting license, nguye owaye in charge ngendaba zamajalatina lokublast. Even ese-retire wayengumuntu wayengu-consultant wayebizwa lapho lalapho encedisana labantu endaweni zokublasta le-safety emgodini. So wathi ese-retire eBlanket
wase buya ngapha koSigodo. Yikho lapho a decide khona ukuthi hayi njengoba senjile umsebenzi senzophumulela lapha. So babuya baseka lapha logogo NLS bayakha indlu yabo lapha. Yikho lapho abekhona kufikela mhla ka 17 May. Kodwa empilweni yakhe sengikhangela ngehealth yakhe. Waye ngumuntu ohealthy kodwa lapho waye complaina ngendaba ye knee, left knee, ukuthi awunyawo lwami lubuhlungu. Lapho waye complaina nje. And then kwathi sometime last month sezwa kwathiwa ule chest infection, kwaba le chest infection. Yikho lapho aqasa khona ukugula oku serious. And then sasesiya esibhedlela lapho kwasokufika esimeni sokuthi hayi uNkulunkulu wagcina esethe embizile. So sigcina lapha mhla ka lokuzeni mhla ka 17 ngo 3 AM. So ngathi ngamafitshane yiyo imbali ka John Zulu from empilweni yakhe up to 17 May lapha siye khona. Ngiyabonga. Lapha sizaba lezikhulumi. Isikhulumi sokuqala isikhulumo esiyabe simele abaZulu. uZulu ngingathi wayengumuntu owayesebenza nzima abantu benkosi. Wayengumuntu owagcina abazali bethu, waze wasigcina lathi thina abazukulu bakhe. Wayengumuntu owayezehlisa, wayengumuntu owayinika advice. Noma usesimeni esibi kumbe esihle, ukhulu wayekhona ukuthi supporta esinike advice. Mina nginje abantu benkosi ngime khona apha. Umsebenzi mina engiwenzayo ongiphilisayo uyafana lo msebenzi wayesenziwa ngokhulu wami uJohn Zulu. Ukhulu wami wayenguminer, engublaster. Into mina lami ngiyenzayo lapha engikhona. Lokho bantu benkosi kutshengisela ukuthi ukhulu wayengumuntu owayekwanisa ukuthi ayenze imisebenzi yakhe, akwanisa ukuthi ayihambise imisebenzi yakhe siye ebazukulwini bakhe. Sibanenge esangena kuma-mining ngikhaya ngenxa kakhulu ile misebenzi yakhe. Silahlekelwe shuka abantu benkosi. Ukhulu wayengumuntu owayesihlanganisa abazukulu. Lezinye izihlobo sibanenge, but yena yedwa wayekwanisa ukuthi asihlanganise, asibonise
ayenze yonke into ngendlela enhle njengalokho engikade ngikuthile ukuthi wayengumuntu owayekunika i-advice ukuthi khulu lapha ngenze njani, khulu ngibamba okuyimadlana mbijana, khulu ngenze njani. Wayekwanisa ukuthi akutshele, akucebise ukwenzela ukuthi uyenze kuhle entweni yakho ufuna ukuyenza. Abantu benkosi, yikufuna kwaNkulunkulu akula ngenye indlela. uNkulunkulu nguye umnikazi wemphefumulo yethu. Akufuzanga sibe sidana, into esifuze siyenze celebrating his life. He saw so many things. Wabona into eziningi esingasoze thina esingakaziboni thina. So silahlekile kakhulu abantu benkosi. Khathesi sesicela abakhuluma bekhulumela imuli yabo koThembo lapho kuzalwa khona intombi eyiyo ebihlala njalo igcine ijaha leli esiyalibeka namhlanje. Mrs Thembo ucela ukhulumela oyisezala. Ndinoda kutendai nekuti unganira kwamaita. Ini ndinoda kumirira mhuri yose kwaThembo kwakazvarwa mudzimai wavaZulu. VaZulu munhu unosikamwa zvikuru muno muGwanda blanket mine. Ende munovaziva nebasa ravo ravaita. VaZulu vaigadzira mabhasikoro. Vamwe havadombogoni kana kuti akapiwa bhasikoro kuti arigadzire. VaZulu vakagadzira bhasikoro avanhu vakawanda muno muGwanda. VaZulu vaigadzira vaisona vachirovera vanhu zvigamba. Hapana mwana waipfeka bhurugu pano rakaboka. Vaigambira vana vavo. Navamwe vaiuya vachigambirwa navaZulu. Ndofunga munozviziva, asi vazhinji vamwe vava vanana havazvizivi. Ini pandiri pano murume wangu wakachengetewa navaZulu. Ndofunga mavona vazukuru vakachengetewa navaZulu kuti baba varanga riri gamba. Nhasi tiri kufara tichipembera zveshuwa rufu hanzi kwai harujairiki, asi tiri kupembera nenyaya yekuti ukava munhu achikwai wava ne93 years kuratidza kuti orarama munyasha. Saka hama dzangu ndinoda kukutendai mose mauya kuzotikuta pano. Musadzokere sure, murambe muchingoitirawo navamwe vanogara nenhamo saizvezvi, nokuti vazhinji ezvi vakona kuita mabasa avo vachiuya kuzotikuta pano. Ndinokutendai. Emunhu mukuru hawedzekwi, anenge akatokwana kakudaro ungatowawedzera unenge waporongora. Lapha sizacela omele abakhwenyana. Ngizafaka iwarning engakakhulumi omele abakhwenyana ukuthi ndoda wena ozakhuluma kumele thina abakhwenyana. Akuthi ukuthi wena suzadla ngakho lokho. Buya kodwa ukhuluma. Ya siyabonga. Mina into yokuqala ngithanda ukuthi khona ngibonge umuntu wonke olapha ngomsebenzi wona lo esikhangeleleyo kuyo ukuthi umsebenzi lo awungeke waphutsha manxa lina lingekho. Ngithanda ukuthi khona ngibonge ngimelele abakhwenyana ukuthi njengomkhwenyana umsebenzi lo mkhulu manxa lina likhona. Kubuhlungu kakhulu ukuthi khona umthunzi wethu kawusekho, kodwa siyazwisisa ukuthi umbhalo ukhuluma ukuthi khona thina asilawo umuzi ohlala kokuphela, kodwa simelele umuzi ozayo. Njalo thina asila lapho esingathi khona hayi lapha sikhona nje kokukhwejisa, kodwa siyasuka siyakuzwisisa khona lokho ukuthi hayi indlela yethu sonke thina silapha ukuthi siyadlula. Ngakho siyathanda ukuthi sibonge ukuthi izihlobo ezihle lapha silapha ngenxa ye-icon esingathi ubaba
ewaye ngubaba wabantu iqhawe engakhuluma ngesithi ngiyashela ukuthi ngingathini but ukuthi ayisilahlekele kakhulu ngiyabonga. Hayi mina ngu-Philip Zulu ijaha lakuqala amina ijaha umfana wokuqala uZulu omdala ngusisi ngakho la kuse-Australia nomngane olandelayo nguJane Zulu kube sokulandela mina kube sokulandela u-Esther Zulu kube sokulandela u-Eunice Zulu kube sokulandela uRice yimuli kaZulu esisele kulabanye ababhubhayo phakathi la engasoze ngibaqambe ngamabizo. Hayi silokudana okukhulu kodwa ukudana khonokhu siphakathi kokudana ngithanda ukulibonga lonke ukuthi liyasiduduza la and ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzalibusisa lani kusasa imisebenzi onje wethu sonke kumele sihlale sincedisane empilweni enjalo nxa sesifikele into ezinjalo. Imbali yonke kaZulu lizwile uthi umuntu wayenjani. Amboni ukuthi abantu abaningi abambazi uZulu lapha esigabeni. Sonke siyakwazi ukuthi uZulu wayengumuntu onjani lapha esigabeni. Themba ngamafitshane asoze ngiqede isikhathi seni ngilandisa okunye okuningi ngoba imbali kaZulu selizwile yonke. Iqiniso uZulu ngamazi 1978 lami ngene imisebenzi eBrandon ngathola iZulu khona amafunde sayithi ngengalida passport mafunde mina ngasebenza layo kweminyaka eminingi ngayiripota kuye ngidrive host nguye kade bus boy wami ngayiripota kuye izikipi konke kuZulu ngomuntu sasebenza la ekushe njalo ngasebenza la yazaka ngizwe uZulu ukuthi waripota umuntu ema-ofisini hayi wayisebenza kushe kakhulukazi iko namutsha uZulu sesijile iqiniso lokuyadanisa sonke sesila kobuhlungu yikho kuweze ukuthi sibuye lapha sonke sizokhala uZulu imbali yakhe njengoba sesizwile ekhuluma isikhulumo ezinengi ngomuntu wayekhulumeka wayeziyehlisa ngomuntu ngomngane womuntu wonke evile emsebenzini njengoba nsitsho sayisebenza kuhle neZulu hayi njengoba sikhathi sesingakhwana akula muntu uyalivesa sesikwanile sikaZulu asesiyenza imisebenzi yabo kakhulu sonke silapha asesiyenza imisebenzi wethu kuhle sigcine simgcine iZulu ngendlela right. uZulu nguye yedwa umuntu owayevunyelwa ukuya emsebenzini enathile eBlanket Mine. Amafunde ngisishona ngamabele nxa sithi amabele sitsho nguye yedwa umuntu othi lanxa kutheni wayevunyelwa ukuthi engene egedini ungaripota ukuthi uZulu ungene edakiwe nguwo ngaxotshwa nomsebenzi wakho. Ize libona ukuthi uZulu wayeqakatheke njani kule imayini le okuthiwa iBlanket Mine yikho kwakuthiwa ngumafundi. Okwamanje-ke sizasukumisa umuntu omdala umkhokheli wesigaba evele emele njalo le nduna ukuthi ebonge abantu bakhe lokho abakwenzileyo ukuthi behlangane bethi gwaqa lapha bezoxhasana ukuthi bebeka ukhulu uZulu. Bonani bobaba labomama, mina engikhulumayo ngiwunkana. Kuyajabulisa kakhulu ukuthi ngibone libuthene kangaka ngoZulu. uZulu sihlale laye lapha kuhle kakhulu. uZulu kazange akasitshayisa ikhanda lapha. Abanye abantu batshayisa ikhanda uzuthi samzuza ngapha umuntu njengalo.
kodwa uZulu njengoba lizwile kuthiwa le mine wayevele njalo. uZulu mina ngimaze ngo-1985 eBlanket Mine. uZulu kutsho ukuthi isikhundla sakhe sokuba ngublaster usibambe kusukela kudala. uZulu uzowachiya umsebenzi wabuya lapha ube ngublaster iganga lonke leli. Lonke iganga leli uZulu beblaster lapha. uZulu bengumuntu ohloniphekayo kakhulu. Ngumdala obungake ukhulume ukuthi uZulu utheni kumbe akuzondisa. Ngakho khonapho umuntu okade wazondiswa nguZulu ungangcono athi wazondiswa yimi kulokuthi athi wazondiswa nguZulu. So umuntu onjengoZulu silahlekelwe kakhulu. uZulu ube ngumthunzi wayona indawo yethu yona leyo. Besingazi khangele ukulahlekelwa ngoZulu sizwa silesizungu ukuthi umthunzi wethu usufile. Isihlathi esikhulu singawa uyazibuza ukuthi senza hlala ngaphi kathesi. Yikho kwenzakale kithi. Sikhanjelwe ngubaba obehlonipheka kakhulu. Angiseki ukukhuluma ngoZulu kakhulu ngoba vele selingithathele. Lokade ngilapho kumele ngikukhulume ngoZulu asebekukhulume bakukhuluma bangena lapho lalapho. Pho mina ngisangena ngaphi? Liyakhuluma bakithi. Ubaba lwana uke wangena lapho ekhuluma ngaye lwana ethi upande lwana baba. Baba lwana ngambona kudala manje bengakhumbula ukuthi usaphila. Wathenga imoto eyinye ngingumntana esikolo okuhamba ngayo ngikwazi ukuthi igcina nje. Ubaba lwana upande lwana. Kule moto oyithenga ngingumntana esikolo la kade esulayo. Uyakwazi lokho baba. Ubuye ngayo yena siyayibhala. Liyani bovu ngakho. Leyo moto ngiyayesabe kababa lwa. Wayeyigada la ubaba nalo uZulu. Imoto yona leya. Lami nginje kanti ehlala duze lo matap. Ubaba bona baba badala kakhulu emayini leyana. So ngaze sithiyana abantu abanje sizwa silokudana kakhulu. Asikwazi ngaumuntu umlimi uyathi alike likhethe umuntu la. Hey baningi abantu esingabakhetha la. Ukuthi thatha lo. Manje uyazithathela yena. Wasesithathela uZulu. Kanti ke besiyakhetha omunye umuntu khona siyabaza abantu esingabakhetha khona. La uyamuzwa ukuthi ungakhetha abantu khona. Engami uyakhetha mina khona. Instead of uZulu. So ngidanile kakhulu silahlekelwe kakhulu ngoZulu. So angazi ukuthi uZulu sithi umlimi amsiza alale kuhle. Njalo ngawo imoli kaZulu kuba lomunye ozathatha inyathelo likababa. Ngobaba lo hayi bekwazi ukuhlala labantu. Bawubalile umsebenzi wakhe ubenguthele ehlala phandle khona. Besithungisa kuye lathi impahla khona. Ngizwile ukuthi bethunga izigamba bengathumbi izigamba zodwa. Lama uniform bethunga khona. Umuntu onjalo umuntu oqhakathekileyo. Omunye umuntu uyaphonga umuntu kala into okuthiwa umuntu ngalokho. But lo ube ngumuntu olemsebenzi yakhe. So kulahlekelwa umuntu onjengoZulu akuzwisa ubuhlungu kakhulu. Labantwana bakaZulu ababizwe khona bame bafisa lokubabona ukuthi kathi vele ngobani. Nxa beseduze bengicela bake babuye lapha ngakhuluma okunye. AbakaZulu busibila bakhe ngicela babuye lapha. Abazalwa ngoZulu like libabone. Libona ukuthi umdala usebenzile ngifuna ukubabona lapha. Uyanda abantu abethu. Anti liyababona abantwana bakaZulu zakhamizi. Kusasa lizahlangana labo lithali bathi lo anti ngurice vele nguye limaziyo lo. Lo nguwe vele lisebenza naye lapha liyamazi esigabeni. Lo belingamazi kodwa namtha selimazi angithi. Lo liyamazi. NgokaZulu laye wesebenzele eGwanda usebenze kakhulu eCouncilini yeGwanda khona. Ngimbona isikhathi sonke. So abantwana hayi banyamalele hayi ngingazihambela sebelibonile mbongile. Sengisukileke kuZulu sengizangena kweyami ekhaya. Hey engubonela phezolo bengakwazi ukuthi umuzi luthi.
uyazi indlela eliziphathe ngayizolo hayi imphakamisile kakhulu. Ngilibone lisebenze kakhulu abomamanyana bona abantwana abancane labo marukazana bethu hayi lisebenze kuhle ngiyalibuka. Bukhona engingakubukiyo kodwa hayi lapha. Ngizwa ama-radio labe ekhala la. Ungaphinda futhi kusona isigaba kube lemfa ngizwa ama-radio nale ekhala la. Ngiyamtshela uMathemba. Liyazazi belitshaya ama-radio lingakwenzi futhi khona. Ufiwe lapha abanye bakhala nalishaya ama-radio. Angifuni futhi ukuthi ndiqambe kulantu bemzini ngizasala nditshela. Isandla senkosi sasiphezu kwami. Sangikhupha ngomoya wenkosi. Sangibeka phansi esihotsheni. Sasigcwele amathambo. Yangizulisa phakathi kwawo. Ayemanengi kakhulu esihotsheni. Ayomile kakhulu. Yathi kimi, ndoda, kambe amathambo la angaphila na? Ngaphendula ngathi, Nkosi Nkulunkulu, nguwe owaziyo. Yasisithi kimi futhi, chumayela kulamathambo. Uthi kiwo, linamathambo omileyo. Zwanini ilizwi lenkosi. Inkosi uNkulunkulu ithi kulamathambo omileyo, ngizangenisa umoya kini, liphile. Ngizabeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu. Ngilifake isigogo, ngilifake umoya, liphile. Lizakwazi ukuba ngiyinkosi. Ngase ngichumayela njengokulaya kwami. Kwathi ngisachumayela kwaba khona umsindo lokukhehlezela. Amathambo abuthana ndawonye. Ithambo laba sethanjeni lalo. Ngakhangela ngabona imisipha kiwo. Lenyama yahluma phezu kwawo. Lesigogo sawembesa. Kodwa kwakungelamoya kiwo. Yasisithi kimi, chumayela omoyeni, chumayela ndoda, uthi emoyeni. Inkosi uNkulunkulu ithi, woza moya, uvele endaweni zonke, uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuba baphile. Ngase ngichumayela njengokungilaya kwayo. Umoya wangena kiwo, aphila. Ema ngenyawo zawo. Aba lixuku elikhulu kakhulu. Yasisithi kimi, ndoda, amathambo la angu-Israyeli wonke. Khangela, bathi amathambo ethu omile, lethemba lethu lilahlekile, sesiphelile. Ngakho-ke chumayela uthi kibo, Inkosi uNkulunkulu ithi, ngizavula amaliba enu, ngilivuse emalibeni enu, lina bantu bami, ngilibuyise elizweni lako-Israyeli. Lizakwazi ukuba ngiyinkosi nxa ngivula amaliba enu, ngilivusa emalibeni enu, bantu bami. Ngizafaka umoya wami kini, liphile. Ngizalibeka kwelenu ilizwe, ngikhona lizakwazi ukuba mina Nkosi ngikhulumile, lokuba ngikwenzile kutsho inkosi. Yiwo la amazwi esifundo sethu esinqala. Wawuthanda umhlaba kangaka
waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Okholwa kiyo kalahlwa kodwa ongakholwayo uselahliwe ngoba engakholwanga ebizweni lendodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Ukulahlwa kuyilokhu ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu bathanda umnyama kunokukhanya ngoba imisebenzi yabo imibi. Ngoba ilowo lalowo owenza okubi uzonda ukukhanya. Gezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kodwa owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakale ukuthi yenziwe uNkulunkulu. Yiwo la amazwi evangeli elingcwele. Adunyiswe uJesu Kristu. Sinikwa umfanekiso sibili omuhle encwadini kaEzekhiyeli. Ukuba uEzekhiyeli waphutshiswa ebona amathambo esihotsheni. Amathambo lawo ayengumzekeliso wempilo kaIsrayeli. uIsrayeli sasikwazi ukuthi lalilizwe ekade lisebugqilini. uIsrayeli sakwazi ukuthi lalilizwe elaphinda laphambuka kuNkulunkulu selikhohlwe izenzo ezinhle uNkulunkulu alenze nalona. Kunjalo uIsrayeli kwakunokuhlupheka okukhulu. Pho singathi impilo kaIsrayeli masikhangele ifana lempilo yani amathambo lawo asesihotsheni. Maria Gina.